Mwaramutse neza ndabasuhuje, amahirwe y'ama-scholarship abagereho mwese, kera muzabona akazi k'ibintu muzaba mwarize, mubikuye kuri ayo ma-scholarship mwabonye, ubundi ayo mafaranga nayo abagereho. Uyu munsi muri iki gitondo tuje kubasobanurira byinshi ku bijyanye n'izi faculty UR yasohoye, tunagereranya imibare y'abanyeshuri bazafatwa. Icyo musaba ni ukuntega amatwi ukumva neza ibivugirwa muri iyi voice note, iracishwa kuri YouTube channel ya Theoneste nk'ibisanzwe. Ubwo mbonereho no kubasuhuza, amazina nk'ibisanzwe ni Theoneste. Ndabasaba gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibiganiro bizajya bicaho byose mujye mubibona, ndetse mukande na like mutwereke yuko ibiganiro dukora dukurikiye muri benshi. Biradufasha bikadutera imbaraga z'uko twakomeza gukora byinshi kandi bibanogeye. Nk'uko benshi babyifuje bakabidusaba biciye mu kutwandikira kuri WhatsApp no kuduhamagara. Uyu munsi tugiye kubasobanurira kuri izi faculty UR yasohoye, ndetse tugereranya n'abanyeshuri bazafatwa aho ngaho muri UR. Icyo nkusaba ni uko wumva iki kiganiro kikarangira kugira ngo nawe wumve aho uherereye. Muri iki kiganiro turaza kwisegura ku bantu baziga muri CMCS. CMCS faculty zaho ntabwo zirasohoka. Namwe nizisohoka tuzafata umwanya wo kubasobanurira ibyaho. Ubwo rero abandi faculty zanyu ziri aha ngaha, mutera agatebe tubinonosore. Amafufu n'amafaranga bibafubike. Tudatinze reka duhere muri kasi, College of Art and Social Science. Muri iyi college katuvuge kuri School of Law. School of Law iherereye i Huye. Muri Bachelor of Degree with Honor in Law habarizwamo amafakulite ya LFK, LKK, IFEK, LKK, Hegel, Regi, Hegel na Hegi. Aha ngaha byibuze kugira ngo bagufate kwiga muri law, ugomba kuba waratsinze neza literature, waratsinze economics, kubize Hegi, waratsinze history, English, French, Kinyarwanda, Kiswahili na Geography. Ayo ni amasomo y'ingenzi ugomba kuba waratsinze neza kugira ngo usaba kwiga amategeko muri kaminuza y'u Rwanda. Ikigaragara cyo ni uko muri law batazafata abantu barenze 50. Aba bantu 50 nibo bagomba kuzahabwa inguzanyo. Niyo mpamvu tukugira inama yo guhitamo neza ukurikisha amanota wabonye. Twagiye tubisobanuraho neza ibijyanye no gufasha amarangamutima hasi, ukareka ko amarangamutima yawe yakuyobora, akaguhitishamo law, warize Hegi, warize LFK kandi ufite amanota 55. Ibi si ibyawe, birekere ba nyirabyo. Kadukomereze muri School of Governance, School of Social Studies and Governance. Aha ngaha harimo History and Heritage, aho History and Heritage bazafatamo abantu 80. Basa nk'akayabo ariko akayabo gake cyane. Aba bantu ntabwo bahagije ukurikije n'abantu baba baratsinze mu gihugu hose uko bangana. Abantu bagomba kwiga ibi bintu ni abantu bize Hegel, Reg, Heg, Hel, LKK, IFEK, IKK, LFK, Nes na Neg. Aba bantu bagomba kuzavamo abantu 80 bazaba admitted muri UR. Nkuko twabivuze haruguru, aba bantu si benshi cyane. Niyo mpamvu bigusaba ubwitonzi mu guhitamo. Mu guhitamo ugendeye ku manota wabonye. Harimo iyindi faculty ya Public and Governance. Public and Governance bazafata abantu 80. N'ubundi ugomba kuba warize bimwe mu byo twavuze haruguru. Hakaza faculty ya Political Science. Political Science nayo ni faculty ibarizwa muri
governance bazafata abantu 80, sociology bazafata abantu 80, social work bazafata abantu 80, public professional police studies bazafata abantu 40, social and military bazafata abantu 335, bisa naho baba ari abantu benshi. Any combination for general education and any trade for TVET. Abo bantu mwese mwemerewe kwa applyinga. Banakomeza bavuga ko abantu bize TVET byibuze ugomba gusaba kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare byibuze ufite amanota 45. Muhamagariwe kwa applyinga muri benshi. Nk'uko twabivugaga, ahangaha bigusaba ubwitonzi cyane no gukora application yawe neza, wirindamo amakosa yatuma application yawe ipfa ukazagaragara kuri incomplete application list. Niyo mpamvu tubasaba kugana inzobere mu gukora application bakabafasha. Muri College of Arts and Social Sciences ntabwo birangirira aho ngaho muri School of Governance. Bakomeza mu bijyanye n'indimi n'ubuvanganzo babyize kera muri segonderi, murabyibuka cyane kundusha. Habamo English and French. Umuntu usaba kwiga English and French agomba kuba yarize EFEC na LFEC, akaba yaratsinze neza English literature ndetse n'igifaransa. Bashakamo abantu 50. Hano hari iyindi faculty ya English and African Languages, bashakamo abo twavuze haruguru, ndetse ni abantu 50 bazaba admitted. Creative and Performance Art bashakamo abantu 50, bagasaba combination za IKK, IFEC, LFEC na LKK. Ahangaha bigusaba kuba waratsinze neza English literature, French n'ikinyarwanda ndetse n'igiswahili, bashakamo abantu 50. Journalism and Communication abenshi bahoze batekereza kuzaba byo, bakeneyemo abantu 40. Ukaba warize LFEC, IKK, IFEC, LKK, HEG, Hegel na Reg and Hegel. Aha bashakamo abantu 40. Usabwa kuba waratsinze neza English literature, French, Kinyarwanda, Kiswahili, History, Economics and Geography. Warabitsinze neza ku rwego rwo hejuru kugira ngo wemererwe gusaba Journalism and Communication. Tudatinze reka dukomereze muri CBE. KVM, College of Agriculture, Animal Science and Veterinary Medicine. Ahangaha ni mu bijyanye no kwita ku buhinzi n'ubworozi ndetse no kwita ku matungo. Ahangaha katuvuge kuri faculty ya Bachelor of Veterinary Medicine. Iyi ngiyi iba Nyagatare, aho bakeneyemo abantu bize PCB, BCG, MCB. Abo bantu bakeneye kwa applyingamo hano, aho bakeneyemo abantu 60. Uyu muntu agomba kuba yaratsinze neza biology na chemistry kugira ngo yemererwe gusaba bino bintu. Mu gihe udakoze bino uri kwigabanyiriza amahirwe. Hari Bachelor of Science in Animal Production. Hano usabwe kuba warize PCB, BCG, MCB, ndetse umuntu usaba ibi ngibi agomba kuba yarize Veterinary or Health, Animal Health in TVET School.
bakeneyemo abantu 60. Hakaza Bachelor of Science in Agronomy, bakeneyemo abantu 100. Hakaza Bachelor of Science in Agriculture and Fisher Management, bakeneyemo abantu 60. Hakaza Bachelor of Science Hono in Agriculture, Economics and Agribusiness, bakeneyemo abantu 60. Hakaza Bachelor of Science with Honor in Crop Production, bakeneyemo abantu 60. Hakaza Bachelor of Science with Honor in Horticulture, bakeneyemo abantu 60. Hakaza Bachelor of Science with Honor in Food Science and Technology, bakeneyemo abantu 60. Hakaza Bachelor of Science with Honor in Agriculture and Mechanization, bakeneyemo abantu 60. Hakaza Bachelor of Science with Honor in Agriculture Land and Water Resource Engineering, bakeneyemo abantu 60. Hakaza Bachelor of Science with Honor in Forest, bakeneyemo abantu 60. Hakaza Bachelor of Science with Honor in Ecotourism and Green Space Management, bakeneyemo abantu 60. Ikigaragara cyo nuko abantu bose hamwe bakenewe ari abantu 760. Nimba warize ibintu bifite aho bihuriye na chemistry na biology ndetse tudasize na physique, uhamagariwe kwa applying hano cyane, ndetse abenshi tuzabagira inama yo guhitamo ibi bintu mu gihe tuzaba turi kubakorera application. Saho birangirira, ahubwo dukomereje muri College of Business and Economics muri School of Business. Ahangaha kaduhere muri department ya Business Administration iri Huye. Hari Bachelor of Business Administration with Honor in Accounting and Finance. Hakenewe abantu bize MEG, MPC, HEG, REG, HEGER, PCM, MPG na MES, bakeneyemo abantu 500. Hakaza Bachelor of Business Administration with Honor in Transport and Logistic Management, aho bakeneye abantu 200. Abo bantu 200 bakazava mu gihugu hose mu bize MEG, MPC, HEG, REG, HER, PCM, MPG na MES, ndetse na bamwe mu bize TVET, bakeneyemo abize Accountants, Customer and Tax Operation, byibuze ukaba waragize amanota 45. Muri Bachelor of Science with Honor in Business Information Technology, bakeneyemo abantu 200. Abo bantu 200 benshi muri abo bakaba barize MEG, MPC, HEG, REG, HER, PCM, MPG na MES, abantu 200. Muri combination za TVET bakeneyemo abantu bize Accountants, Customer and Taxation Operation, Computer Science, Software Development, Networking, ndetse na Electronic Telecommunication. Ikigaragara cyo nuko ahantu nabo bazafata abantu benshi. Nagara aho birangirira, ahubwo hari na Economics ubwayo iri Huye. Muri Bachelor of Science with Honor in Economics, bakeneyemo abantu bize MPG, PCM, MEG, MES, MPC na MCB. Kugira ngo usabe ibintu byibuze bigusaba kuba waratsinze neza amwe mu masomo 2 muri combination ya wize muri secondaire, bakeneyemo abantu 200. Murumva ko mukwiye guhitamo neza
hejuru y'ubushishozi bwinshi cyane mu guhitamo izo faculty. Niyo mpamvu tubagira inama yo kutugana tukabafasha. Reka dukomereze muri College of Education. Muri College of Education habaye impinduka cyane, aho umwaka washize bafataga n'abantu bize za hegi ariko ntabwo byigeze byongera kugaragaramo uyu mwaka. Nihanganisha abantu bize hegi, za hegeri ndetse n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bibonekamo za history na za geography. Ntabwo byakunze ko uyu mwaka mwongera guhabwa ibijyanye n'uburezi, ariko n'ubusanzwe aho wasaba hose upfa kuba warabonye amanota yawe, amafufu n'amafaranga bikubarizwaho. Icyo usabwa ni uguhitamo neza. Dukomereje muri College of Education, aho hari School of Mathematics and Science Education. Katuvuge kuri Bachelor of Education with honor in Science, Biology and Chemistry. Urasabwa kuba warize MCB, BCG, PCM na CMI. Ahangaha bazafata abantu 50. Byibuze ugomba gusaba kwiga ibi ngibi ufite amanota 50. Bachelor of Education with honor in Science, Physics and Chemistry. Hano urasabwa kuba warize PCB, PCM, SMI. Ahangaha bazafatamo abantu 50. Byibuze umuntu usaba kwiga bino agomba kuba yaragize C muri subject zavuzwe haruguru, arizo PCB, PCM na SMI. Ahangaha bazafata abantu 50. Muri Bachelor of Education with honor in Science, Mathematics and Chemistry urasabwa kuba warize PCM, MCB, SMI. Ahangaha bazafata abantu 50. Kugira ngo usabe kwiga ibi ngibi byibuze mu masomo 2 ugomba kuba waragizemo C ndetse aggregate marks ufite amanota 50. Muri Bachelor of Education with honor in Science, Mathematics, Physics. Ahangaha bazafata abantu 50. Abantu 50 bagomba kuba benshi muri bo barize MPG, MPC, PCM, SMI. Ahangaha bazafata abantu 50. Muri Bachelor of Education with honor in Science, Mathematics and Economics. Ahangaha barashakamo abantu bize MEG, MCE. Bazafatamo abantu 50. Umuntu wemererwa kuhaprayinga byibuze agomba kuba afite C muri ya masomo ya za MEG na MES ndetse afite amanota byibuze 50. Muri Bachelor of Education with honor in Computer Science barafata abantu bize MES, MPC ndetse abantu basaba ibi ngibi byibuze bakaba baragize amanota 50 na C muri ya masomo bize muri segonderi. Bazafata abantu 50. Muri Bachelor of Education with honor in Physics, Physical Education and Sport barasaba ko abantu bazayaprayingamo bagomba kuba barize MCB, BCG, PCB, MCE, MPC, MEG, MPG na PCM. Byibuze bavuga ko umuntu ugomba kwaprayinga ahangaha agomba kuba yaragize amanota ari hejuru ya 50 ndetse na C mu masomo 2 yize muri segonderi muri ya combination yavuzwe haruguru. Ngikiyongeraho umukandida ugomba gusaba kwiga ibi bintu bya Bachelor of Education with honor in Physical Education agomba kuba afite ubuzima buzira umuze. Ubuzima buzira umuze agomba kuba
nta disabilities afite mu bijyanye n'ingingo, ndetse bikagaragazwa n'icyemezo cya muganga. Ahantu bazafata abantu 50. Hari Bachelor of Education with honor in languages Kiswahili and English, bakeneyemo abantu bize ikeke, erikeke, ifeke. Hano bazafatamo abantu 25. Byibuze umuntu usaba ibi ngibi agomba kuba afite C mu masomo 2 yize muri segonderi, ikiyongeraho akaba afite byibuze amanota 50. Bachelor of Education with honor in languages French and Kinyarwanda, uyu muntu agomba kuba yarize ifeke, erifeka na le. Uyu muntu agomba kuba afite amanota 50 ndetse na C mu masomo 2 muri combination yize muri segonderi. Bakeneyemo abantu 20. Bachelor of Education with honor in Educational Psychology, uyu muntu agomba kuba yarize ECRIP ndetse na re, kandi akaba afite amanota 50 kuzamura, ndetse agomba kuba yaratsinze neza amasomo 2 afitemo C muri izi combination yize muri segonderi. Barashakamo abantu 20. Kadukomereze muri CST. Muri CST ahangaha bakeneyemo abantu bagera mu 180. Muri aba bantu harimo abazasaba kwiga ibintu bya Bachelor of Science with honor in Civil Engineering, bakeneyemo abantu 40. Water and Resource Environmental Engineering, bakeneyemo abantu 40. Surveying and Geomatics Engineering, bakeneyemo abantu 40. Transport Engineering, bakeneyemo abantu 40. Electronics and Telecommunication, bakeneyemo abantu 30. Bachelor of Science with honor in Electrical Power Engineering, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with honor in Mechanical Engineering, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with honors in Energy Engineering, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with honor in Biochemistry, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with honor in Biotechnology, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with honor in Conservation Biology, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with honors in Organic Chemistry, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with honors in Analytical Chemistry, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with honors in Analytical Chemistry, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of honors in Applied Mathematics, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with honors in Statistics, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with honors in Applied Physics, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science in honors in Computer Science, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of honors in Computer Engineering, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with honors in Information Technology, bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with honors in Mining Engineering, bakeneyemo abantu 30. Bachelor of Science with honors in Applied Geology, bakeneyemo abantu 30.
Bachelor of Architecture with Honors bakeneyemo abantu 30. Bachelor of Design with Honors in Industrial Design bakeneyemo abantu 30. Bachelor of Design with Honors in Visual Design bakeneyemo abantu 20. Bachelor of Science with Honors in Quantity Surveying bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with Honors in Estate Management bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with Honors in Environmental Planning and Management bakeneyemo abantu 40. Bachelor of Science with Honors in Urban Regional Planning bakeneyemo abantu 40. Aba bantu bose hamwe iyo bateranyije ubona ko ari abantu 1080. Niyo mpamvu tugukangurira guhitamo neza faculty ugendeye ku bintu wize. Ahangaha muri CST cyane abantu bize MPC, PCM, MPG na PEM ndetse n'abantu bagiye biga amativeti muhamagariwe kwa prayinga muri iyi koleji. Ibi bisobanuro tubahaye hamwe n'ibindi tuzagenda tubaha kuri telefone mu gihe turi kubakorera application bizagufasha kuba waba umunyamahirwe ushobora kuzabona scholarship yo kwiga muri UR. Noneho tugarutse gato ku bantu bize semesters, requirements zanyu ntabwo zirasohoka. Umunsi zizasohoka tuzabasobanurira ibyazo, ndetse no ku bantu mushaka kuzakora application muri Mastercard urasabwa guhitamo faculty 3 ugendeye ku manota wabonye, ndetse nimba ushaka kuzakora application muri Mastercard. Muri izo faculty 3 imwe ikaba yarahawe amahirwe yo kuba izishyurirwa na Mastercard. Muri ikiganiro kirekire dukoze gutya dusobanuye byose uko bimeze. Ibyinshi mutumvishe muri iki kiganiro twabasaba kuba mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp tukabasubiza, ndetse ukamakinga sure neza ko wakoze subscribe na